Hello everyone. So ang tininurok by expectations rong no tui kisa kok sanai. So expectations tini life chung no bahai ke effect khai ba boja go busuk jorate expectations narak na nang ba busuk jorate kaham ba hamiam tirong no tui nurok by kok sanai. So please norok ani video no choya sak nai tong di tai like share and subscribe khalai do de. So actually expectations mane tini life chung asa akangkha khai mane am tirong no hino chung am ti khai ka amtiyong nai ba khai ka ke umtiyong nai amtirok ta eba for example rom de ang khoroksa borok ni bagai kaisa samong khlai ka hingke ang bu bini thane expect khlayo je bobo an bagai kaisa samong ma khlai nai so bahai chini life ko bang ma mane chung expectations na rugo ha de ba so actually expectations abo normal abo chini life kuno haimya jinis ya but expectations mane high narak mani bu chaya high expectation chini life ni bagai onek hamya chung expectations ni bagai chung tamong chikon reasons ni bagai chung always mane dukhiat ma hayong itongo chung chini life no happily life sikhai mi ango chung chini wanchang mani mote mungsa so kongya hangke chung dukhomang nang jagi tongo haya diba so awni bagino chung baksa students rong ni khetre ba baksa borok rong ni khetre nukjago je borok tamo hinjang nai borok ni wanchong mani mote result ongya hangke ba borok fail rok ongkhangke borok suicide rok attempt khayo ba borok anxiety depression hai kabang ma mentally issues problem rok borok ni thanio nukjago haya diba so aboni bagino chung mane expectations rong no kisa kom khlai mani no chini life ni bagai mane chao ta so tabuk hingke expectations na bahai ke komi renai ba boja go busuk jorte expectations narak na nang so o kokno sanani thangka hangke ang kaisa kokno muito mano je chini bhagawat gita hane kaisa grohon to tongo so jara hindu dharma rong no tuik tong nai borok sai mano no je o jaga suijak tongo je bhagwan Sri Krishna sao je कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो माने नंखे सामं खलाय थांग दिफो अथस फलनि इच्छा ता खलाय दि बा रिजल्ट रंनि कक्ता वानसक दिफो सो अ ककनो खना कांगे तामजानि हाया दिबा सो बाक्सा बरग रखे वानसगानो जे आंखे सामं मान खलाय थांनाय अथस रिजल्ट नि कक वानसग्या माने अम बुमति कक अब इम्पॉसिबल हाया दिबा बाट अ ककनि डीप मीनिंग न बुझि खांगे बा अ ककनि जे बिसिंनि अर्थ न बुझि खांगे जों जे कोनो सामं न फानो जों consistent basis tangai manai plus osamong chung osamong no tangnani bo hamjangnai seler galakta ba osamong chung 99% mane success ongnani bo chung chance tongo hingke jodi pha chung osamong mane tam hinjangnai success malia romdi tarpori bo chung mane chini life happy ongoi tongnai chung kuno din dukho nangjagla ba chini life depression anxiety hai kuno mane mental problem ro kuno din nukjagla so tamong chung onek somoy nukjago je chung je kuno samong no tangnani sakang mane oboni results rong no mang chung besi wanchogo mane ang amti ongkha po o samong khlai ka hangke ang amti ongkha success ongkha mane amti rong no mang chung besi wanchogo hai diba phole tamong chung kisa samong khlai ka hangke chung mane kasar chung disturb mang ongoi tongo mane amti chung wanchogo je ang to asuk samong khlai ka অথচ তাঙ্গি রেজাল্ট ফাইয়া মানে আমতি ro wanchong mang chung disturb ongo tai o samong no mane chung kaham ke tangi se mayango plus chung datini quit khalai ro ba give up khalai ro chung o samong ro phole chung mane success chini o samong success ongnani chance onek kom ongo so apni bagine chung je kuno samong no tangnani sakang oboni tamo hinjangnai o samong na hamjagoi plus o samong ni theke je tamo sörngnani man oborong no wanchogoi si chung samong no tangnani nango result ni kok no wanchogoya so hingke tai kaisa expectations hingke nukjago je chini relationships ro nukjago je abo chini bachai porong phang thong chini bakra juk phang thong chini buma phang thong je spata je sa relationships ro phano abo nukjago je angke bin bagai mane kabang mak khlai ka angmang khlai ka bokhe an bagai khaya mane amti ro wanchong mang chung dukho nango haya diba so o jaga o khang sanani muchungo je nijini kormo nijini samong nijini khai thai haya diba buini kokmang nung jodi wanchok kangke boi khade khai ya bamang nung jodi nai kangke nung always mane dukhomang nangai tongnai nung mane ni life no happily life si khai manglak hingke tamong nijini samong bo chaglak nung dukhomang nangjagi thangnai
so aboni bagino bhagwan Shri Krishna sao je कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो माने नों तामा हिनजांनाय नों अ ककनि जारा deep meaning no बुजियो सामं खायनाय I think borok no happy